mayam SSC gi recruitment post lae haji online apply tawba yarani link si activate tawre ahanba maktada Manipur top channel sibu subscribe tawbiyu like tawbiyu amasung share tawbiyu aduga hangningba wahang leiragasu comment da hangbibi yani aduga mari leinaba aruba id link sigi website kamain apply tawne dugumba maruoiba link singdu video sigi description da hapsarake aduga sise 10+2 level gini asidi LDC yaure DEO yaure JSA yaure makhan ni ma'am yaure sida loin apply taw yarane TF pass TF kangu adigi sida jo hire to staff selection commission invited invite application to conduct combined higher secondary level 10+2 exam for the recruitment of lower divisional clerk and junior secretariat assistant, the postal assistant and sorting assistant and data entry operator DEO vacancy. Aduga qualifications kai no aduga maru oiba sum sarong sum haige magi ahanbada application fee se application fee si lupa chamani aduga SC gumba ST gumba laidana adu PW gumba ESM gumba women gumba moigiti application fee se nil ne moidi pay tawrem pho free ni pura aduga general category gumba laiba adugumba di application fee je kamaina pay tawna ha matamda online tawse offline tawse ko haidi nang application form ni submit tawlura matungda ko magi link ma pirakane ba my payment mode ama mot aduda magi nang online tawroge haidi direct online dum tawbi yare my link du dum sangaga offline tawge hargana salan download tawrani print out thoni PDF file format ta aduga bank da satla dum pay tawbi yare dum mathang hairaki application ju kamain thajini haibda maru ebe singdo sarong sum hairake aduga ngasi lakpada ngari form se ko ngasi link activate tawbane ngasi dum thajin be yarne hujik mak aduga mathangi tha tang manga phoba ko sapchana tha mani moina pi matam se aduga fee payment gi aroiba matam ju sida haire aduga exam tawduba numit su 26 date 1 dagina date 26 fo ko thana tare asida tayar 1 gi adugi tayar 2 gina thamapan date 29 sida exam pi aduga yamdrabra sahi se try pan oiduba adu yama phona sahi kun ga tare phoki manungda leiba mina exam se thabe yani aduga SC gumba ST gumba mogi ex relaxation exemption claim tawba yaba kangu khoidi dum thaba yae dum yenga kanda adu qualification je sida hire to candidate must have passed to a class equivalent exam from a recognized board or university yamdrabra to a pass oiduba aduga graduation oirgasu post graduation oirgasu mathak haidi leiba class khoidi dum loine apply tawba yare sise aduga total post simoine pide sidi all india gi wen lakmane sida hire to magi post maming sito LDC leire JSA leire ari postal assistant leire sorting assistant leire data entry operator leire loine fresher ngatani moi lawdisi ko adum haidi minimum 12 class pass to bukangu khulon apply to yare aduga maru oin ahanbada mayam official website ta hana official website to link de sum dum hapakke aduga direct apply online de so hapakke link do description da loina aduga ahanbada sigi official website tigi hana khoina notification hana pabam darka ta haidi maru oibe singdu side hena loi pibne ba hana apply tawdigi mamangda si notification je si hana mayam pabio ai link so loi hapakke ko dum hana si hana pab darka ta kamaina form se submit tawni kamaina apply tawni kari eligibility criteria leiba adugumba aruba singdo siloi herakane ba silai to last date ke ain haji haiki ba singdo samlak pa maru oiba ngatane du khotang khangawbudi yare adu ahen ba thoin hena khangni ga salary gi matang da siloina palle aduga vacancy gi matang da siloina palle to reservation gi matang da su permission disability maru oiba singdo siloina palle du kamaina apply tawni aduga loina sida hairamne mayam ahan ba loina pabiro si singje ko ita ex relaxation ji applicable taw yab da karum kamana taw yaba si loina haire loina paro do official website ki direct download taw yani si je ko official website ta musala jeji
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯄꯥꯅꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯄꯛꯑꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯅꯤ ssc.nic.in ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯆꯪꯗꯨꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯣ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯣ Combined Higher Secondary Level 10+2 Examination 2018 my notification sida layre to ahanbasida si layse ko sise si PDF file si download tawdi sida click taw matamda PDF file ngasai notification do adu download tawrani si March date 5 ngasi kano tawbane sise update lakpane lakpada ngairi phong saribe exam ni aduga apply tawge haragana khoigi left side ta ko magi dot home lai si sangani adugi apply thaise apply si sangduba ko si apply sang matamda magi difference ma SSC na maina piba thabakki makan ni post sida leire akhoigi haziki post tuna 10 12 pass ki ko CHSL se sida click tawduba sida click taw loira matungda si apply thabam yor isa sida apply sida click tawbirani please log in to apply for the examination harni okay ay sangani apply kano tawwe sida login tawreye khoidi login tawbusi daka ta si registration number ma daka tare password ma daka tare khoide du laitari banatra adu ahan mara kari tawbu daka tai haiba matamda registration han tawbu daka tai bako SSC da kamaina registration tawna hai matamna sida makhada laire register now haise sida sangadaba register now sida click tawra Facebook ki type da adu sang matamda magi basic makan ahum thona piri ahamada basic detail akoigi maru oiba singdo hairani ani subada additional and contact detail akoigi maru oiba laifam khotpham ko adugi laifam ai adu kai do hairani ahum subada photo and signature upload tawduba dugo lore aduga do you have Aadhaar yes or no hange Aadhaar card lai Aadhaar card lai bikro yes ta click tarani my Aadhaar card number do hange aina sta random number hapsilage ko are hapsilani atsa manan Aadhaar card number do sida mo hapsilani verify tarani ani subasida verify tarani ahum suba type of ID nang karam ID laige hange karam ID laiba mo si option ka piramani ko aduga ID number hapani ID nang voter ID ra nang Aadhaar card ID ra adu hapani adudagi name nangi ming do hapani haidi nang matriculation certificate ta leiba ming da do hapani samana na verify ne nang naming do mo verify tawni have you ever changed name nang ming sem certificate ta mamang da change taw ki ba leibra ye leitradi no da dum thamo adigi maming da change tawraga di anau ming do musida new name da hapto ko yes ta click tawri hapam yoro kaneba no da dum hapo no da dum thamadi si nang change taw de haini thola roi father name haidi matriculation da hapo ko babai ming do hapani samana na verify mu tawro hapo mamai gi ming su da man hapo samana na mamai ming su da verify tawro mu certificate yawbo singdo date of birth nang certificate yawbo du hapo samana na du date of birth to amu verify tawro mu hapsilo adudagi na matriculation 10 class examination detail hai examination detail 10 class kini ma jai du ko CBSE ra board la koi di board ni ko Board of Higher Secondary Education hai yor mani sida Manipur Odisha Rajasthan Manipur kai chakra aduga samaina sum singthara kana khoigi Manipur Board of Secondary Education haina yawre ko sida click tarni adu loira matungda verify board examination board amuk samana haziki do mo verify tawro Manipur thaba merong ani sida ko em na hobuda kai chakre silare Manipur board sida click tarni ko asmai verify tarni nangi roll number do 10 class ki nang roll number certificate ki roll number do adu sida hapani ko code number do sida 3 digit la 4 digit la 5 digit la nangi roll number do hapo ko adu roll number do hapani adu loira kana verify roll number amu verify taro nang roll number do samana sida nam hapo year of passing sahi kya da pass to no 10 do du hapo verify your amuka verify taro samana na nangi male la female hairo male female organ female hapo male organ male hapo amuka verify taro other level of education qualification the highest qualification oidini ko
nang haidi post graduation la graduation la nang highest to higher graduation nang graduation da hapo 12 pass po edi apply to biare 12 pass and 12 pass to namo nang mobile si khwai luri si registration to matam da moin hangi si nang mobile number ne email id si da valid oidu ba ko haidi valid oidu ba haidi moin registration number tharak tuine ba nang mobile number du si email id tu su registration number ne adu password ne loi tharak tuine du na haji sijina ba sing loi hapiyo adu verify loi tawro du sa manana adu state of permanent address to hapsilo nang permanent state to nang manipur ni adu na khoi manipur da hapani ko smaina loi mensilani aduga bathang step tum hairage so myam smain to na men ba loire random aduga type of id haisia sinang moina selection option pirak tari khandra su yare hai maram di moi nang gi id already dum submit taw khre dana ko sida na id number verify taw khre na aadhaar card number mai sida option su kana click taw sha do aduga smaina loi mensilo phone number mail email mail hiji sana sijina ba phone number haire maru oiba sing te roba ke loin haine du lor matung da kadaune hai matam da kadaune ha matam da khoina si shape taw din si shape si click tawni aduga please confirm your mobile number and email id before submitting the form haire a different otp will be sent on your mobile number and email id before final submission ngarang tawbudo email da sumu otp ama lakpa adadi phone number da su otp ama lakpa do register tawna ba ko adige confirm oina ba na registration tawbuse atuna nang mobile number siga email id siga sumabra sini moi hang ise sumaga di summe hena confirm tawiro confirm tawkhre ko duga next page ama la ani sida loading taw laire aduga si hairatu basic detail are saved registration in parcel and it should be completed within 14 days failing which your data will be automatically deleted please check both inbox and spam folder of your email nang email da 80 message lakre ji tu tawre aduna nang spam ro check toro laktragadi adu haji kano form do yaragadi ngasi thajilingai sidum full thajin biu haidi moi after 14 days poki within 14 days poki manung na thajin dragadi moina nangi form da dum kana reject tawnai sin moi haije mathana dum automatically delete tawnai ha ba ko aduna kano taw ta ka tare na registration taw buloi kre okay tawna I registration id su sita pire ko id su sita pire email su yoro mani email su lakke sik myam ko email le kamai lakke do adugona haji login taw ba yarabani email do lakke to say email se lai tu yango amoina pire agi registration id number pire login dawna ba password su pire aduka loina pire numitra ne phoki manung da sunjoi choi da bi da form je full submit taw haire ko aduna hajik phangabani na password su phange email su phange aduna hajik back tawrsi aduga login tawrsi muko let's go aduga mayam samaina adulor matungda aigi email ai registration id hape password hape adu mai si captcha main piri ba mathaki htb hi se namo haire namme aduga login tawrsi mayam ko login tawrsi se login da namme ai captcha du lali anka nang gi mayam sorry adi hajik nam khare mayam captcha yam sumna nam khare adudagi maina nang password se save tawgira tawrogera haina mo hange aduda save tawsilasi secure oina ba ko aduga dear candidate this is your first login please change your password hajiki password amuk change tawba yari amuk change tawnigri taw hairi amuk sita ko all password tu namani aduga nang anauba password saning budo sita haptine ko adu hajik sarasi myam ai anauba password ma sarage aduga aina hajiki password sa matamda ai password tu lale hai lale di moin hai sigi mai khara piri ba se password sina kamai sane ham tamna yamdrabda one capital letter ma yohanduba at least one number ma yohand yadre at least one special character ko at least one special character haidi nangi ama hita ai question mark oigera adagidi @ ko adu symbol oigera ama hita hapsin batare aduga yamdrabda 8 digit number oihanduba ko aduga amuk sarage jigengo sum halage takti mayam takti namsingre semkre password che fazana adu lor matung haji akoina aduga haji ai sajingkre aduga submit tawrage ko
ꯁꯤ ꯁꯝꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣꯒ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯒ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯐꯤꯗꯣ ꯄꯦ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯨꯜ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄꯥꯝꯃꯒꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯒꯥꯏꯁ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ